riambe tunjia haruma mifa kuke tunjia hululana ni hazi ya he rifanyao hunu ndo tsukari kahanza rinjie rimoneseni ihawa ikaonge vumawe makatiano harumao mji wa Singani ndohoni sauka ranzusa 11 mbawa ya hifadhi ya he daula ya Komoro eskadron wajionrao Singani ili hahutia uhara imaraia hahutia hofu imaraia haudisa mizinga wakati kao makswada ya kahanza ya fanshia mjini kajafanishiha ranzilu busa 12 rungu za kautsazi fanshia Singani kajafanishiha shara ngudu busa 12 wasuli hava saino lijeshi gilo Singani liswala lolo swala ikao haina raia uridungo vano Banu ya direkte no karjaka ufanya ili bake comprehensivite ili wagoshni wa ili wizinjisha ilunga rifanyao ili haonesa uka maraia warungao waluhonzi waluhundani walu harumwen sana saidini wakangwa rungao wadunge namna kawe hawani mji yawa iragulu busta 11 za hefu mbili yenu tarehe 24 ya mwezi wa Mars tarehe 14 ya mwezi wa Ramadhani ile jeshi la taifa ingilo mji wa Singani haudisa mizinga hautia uhara ya maraia hautia arjuhamba haurisiza maraia wala katika onga tuwishaka sababu zilongozini sababu zilongozini Henry sababu zilongozini duka ranzi maharibi ya leo saa 12 ya leo ikahulindwa nusu baadhi ya maraia madhamana wa daula ya Komoro au ramede guvernema ya Komoro wajibu mlaliko ikao ukaandaliwa ufanshie mjini umlaliko kudashinda ufanshia kudashinda waendelea ezi jaji hatajua suli makatiano lijeshi lichihunrao haruma umji wa Singani hata himakati danwayo lusualo libakisha ya ukana nyinyi maraia mlovan mridungao mdishiliao nyinyi ganya akli ganya fikra ganya namna kama shindi mfanye mshiji lisuala lini malali lisuala ikao libakisha watu pia walifikiri walitafsiri namna je zabari hindi hata irwasu ilivosatano za hemasihu ya humu 2000 lijeshi la taifa litokiri la roha warma umji wa Singani shali lovano wangalizi watukufu watu mdunga wa shani prote Komora lirejelana amanda na karambiani rejelana tena ukana wangalizi Singani zuikao hazi ya kitakaza jinge joguri uruhusu riabe shakarisibano en tant que rifanye reje haruma miva yuko jariri usuri yabe tunji haruma miva kuke tunjia hululana ni hazi ya he rifanyao hunu ndo tsukari kahanza rinjie rimoneseni ihawa ikaonge vumawe makatiano harumao mji wa Singani ndohoni sauka ranzusa 11 mbawa ya hifadhi ya he daula ya Komoro ikao ilindi jilito hifadhi ya rongo ikao zikahanza zifanishihe bosa 12 zirongoka sichafanishiha bosa 12 zabari hindi lejeshi ya tabasaini ilo Singani hatarwasu iliyo satsa za masihu haruma masihu ya Ramadhani lijeshi lijionao haruma umji wa Singani lusuala ikao libakisha haina mru ulona hikma haina mru ulona fikra haina mru ikao urishilio ya jue ya fikiri
yaelewe zabari hindi zilongozi za fanshiha ina nene ngarjenda na hu Bismillahirrahmanirrahim. Kwezi watukufu wanama wa Komori mjundra au harumwe masiwa yomane mjundra au harumwa sheswa shangazija mjundra au harumwa sheswa shanzuani mjundra au harumwa sheswa shamwali mjundra au harumwa sheswa shamaore ngani mnikoni ze salamu za Kiislamu nyonsi pia micho do zamba ukaheni mwana mkomori ulo fier d'être comorienne ulo ne nationalité comorienne ngani mniko salamu juu ya hahe Mwenyezi Mungu yamnike rehema yamnike resiti njema yamnike maisha mema yamnike surtout ya sante insha Allahu heze baraka za Mwenyezi Mungu ne mitume ne malaika watukufu wa Komori watukufu wa Komori ni mdodunga zi message za hangu ni wandukanyi ni fanya jitahidi hata mwene mwa kenti mwishie le grand négociateur de la République de Patagonia Komori l'homme de renseignement Michodo Zamba ezajiro suka jana rimo mji mtukufu wa Singani ikabidi tizamba hene mrudu udunga ze message za hangu yelewe ai ba négociateur koli katwa bandrabu négociateur katwa bandrabu le grand négociateur de la République katwa bandrabu négociateur besema ni heshiliwa ne daula. Et ça c'est tout une négociateur guto heni safanyo message guto shemeza ye daula kamrajise e daula Komori kamrajise ba inti haki basi inti haki bo daula Komori watukufu wa Komori e message yangu yonzima leo ye message yangu yonzima gancho jikoncentre neza biro sukwa jana haruma wa mji mtukufu wa Singani haruma le bafala hambuyu ngarjo hujarivire haruma le suala linu bangilo très important le suala linu ngilo très important lisona haba ngarjo jikoncentre kabasi no goza sena ntina message ngamjo ka mimi négociateur imianzo fanya message mbili au ndaru au nne shale wo ngamjo fanya message nzima de le suala la humji mtukufu asingadi batukufu yabona lisa video ino titia mbabi ino message nayo na harma ya chaîne libre de Comores des pages nkuyu de chaîne nkuyu ya henti ya hatu chaîne libre de Comores ukalangwa dunga unro les informations chaîne libre de Comores walangwa partout harma ya territoire national ya hatu ngwao Ngazija, ngwao Nzuani, ngwao Mwali, ngwao Maore, ngwao ne makoresponda wa hao harma ya mijiyo. Na wa harma mijiyo tena, ngwao na tena. Harma zisiwa hizo, harma mabavu zisiwa hizo, harma miji, ngwao na wanru de correspondant. Yabwe message inu, oyimru hao, correspondant ya karama mji mtukufu wa Singani ya kaudunga kwana ko ana de pas à pas eza kabira Singani so inge hizani esa omjuto utoka dans le noir sukwa jana omji mtukufu wa Singani utoka dans le noir osukwa jana kabaja ka l'électricité kabaja ka mwenje yende mane mwana ya kahizani ya ka sur place ya kambeheli za kawira so inge hizani inde mana mtoko mwana bana mtujo shangaya bo négociateur telefona haho bese abo yo kesina mwenje uwamrulo hizani urongo hono masihu ya sayajia tuwa ngurongo ya shaima amana mnari tsore jezar mwambiani lijeshi la taifa salama mna mtukufu gashi mhijani gashi salama na zondele mana mtukufu Hamad Mbai salama na zimwendeleni so itsamage hizani rane jaje message ino qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun bwa Komori qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun bwa Komori ukausu kwa jana ngabwandolwa wa hafa harmashe siwa shamaure ngandin repete tsena bwa Komori shiranga banga ijokiri kanga bwa na Komori tuzijua ngabwa na Komori tuzijua
ukausukwa jana ngabo ndolwaya wa hafa watokufa haruma shesiwa shamaore message na mweshele message na juzi banu twa message tizamba rokaya wanyanasi walio haruma shesiwa shamaore ngwatabishi wao na tsenanga watabishi wao ngwatungo tabishiwa ngwatungo torturiwa ngwatungo bihwa ngabata watawa haruma shesiwa shamaore wende watatamu honze haruma nabonga saruma tumu wende watatamu honze yiho ngwatungo fungula muhonze iho haroruvu ihonda batungo tabishiwa ihonda batungo tsahawa tsolwaya bahosu kwa jana ngabo wa maore ngabo wanyanasi wa komori wenda maore abujokeri ngabo wangazija wakayiho wahenda wa perso ulwaya ngabo wanzuani onda yiho wa perso ulwaya ngabo mwali onda yiho wa perso ulwaya yende mana kani precise parce que njoka swa shamaore shira shahatu ngabo sinambo kaya wa komori nde maore no hula komori maore hula komori bao shanjwa shaba ni precise kangabo wangazija wanzuani wamwali wanda hiyo wende wolwaya ngwate wao wala harma emasoma daru yao wangu atabishiwa ndondoro tizambo sukwaje ngabo lwa wahafa bwa komori tizamba bwa komori zinu ndizira jojibaka wanyanasi wa hedaula ya mabajani wajwa dozamba wajwa duhamba wajwa wa manifeste ya dimashinu dimashi jao haweka dimashi ya janaila ya bwazijua konga mshirika besa wazijua wazambe harmaze place hunu Paris place de la République hau Stalingrad walo Marseille wazambe Marseille place Juliotti hau Vieux-Port wazambe Borto ya mzee ya ulo Lyon wa manifeste Lyon walo nisi wazambe ukaya karja kubali harumashe swa shamaore karja kubali wanyanasi ngwatabishi wao izo ndizo wa komoro wa mlinda woni mndwa manifeste wano mhezeji mwambe zibironai shasuro jaban mchodo heza lejimbo la hanyu rangu 2019 azali nalaw azali criminel azali assassin azali criminel azali nalaw kartu manza wano watukufu ngarinjar mwe message ya hatu tizamba ngancho karma message nzima ndizabiro sukajana singani ngantomba bintsinzi ukaheni sazen tuzinu ezinje ni sanjo kanjia banu nganjo ta ye message ini nganjo katipa ngido yona kanisa miso tia banu ngido ne message ni kanisa miso tia shanga mi obligé ni tia banu parce que c'est très important. Salama mwana mtukufu Mamada Marsa Amedi mwana mtukufu Amedi de lone KFC Moroni tuwe sanja yabo Amedi mwana mtukufu ngono heni sayanjo kanjia banu nganjo dote message inu ndo shelizo owana komori Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala arambia ndokaya na rweshilizana yabanto message inu inde le fameux message a président wa Hedaula en 2022 ya yamba harma swa shamao sheshi anamsamani harma seshiwa shanzuani nganto tsena tsayinu nganto dini tetsena mwishi ni mweshilizeni ko tsazinu ndatujo rangwa fungwa ganto dini tetsena tizaba heni sansu jodeti message heni saya ganto jodeti inu ya 2020 bo Ibrahima tunafilo hunda barikaunza norongo za Shingereza au Sharabu amfikirena elewa na narongo na kaelewa helewa zunamba Ibrahim tizamba ndondo kamnu ngomboka 2021 arma Facebook ou arma réseaux sociaux yeshulia ça sur le plan national amakinisho ka ni la CI ni la ceci le CI kabasi walo harwe logique ngeni tlo ko fana vote na zila structures ko fansa de vote ko harwe logique et comme nous préparer une sécurité ya bismillah na assumer il doit assumer na suma ndizona mabya bana wawoti wa Bushi wa Tanzania wa Dubai wawo Komori na tijaba jafanya ufujari maudu haretewa alafu myandu sofaze delegation za utayatolo tizashiba ni mainsurge wala wa prepare zene ngozila wazifanya mziwono kamjamba shabu wafungua wala na ndekto msanza poliwa na mabioni kano na mprevene basama Ibrahim aenda wambeka wa huruma kangwa ujuo wanongo ni kana mfahamu
nambe 2021 haruma rezo sociaux Facebook atamitilu zangalia shule hano shavoti zikaufanyiwa wa structure de kufanyisa ze vote kaka bati structure amonga unafikira nyindwaji abo shule yao pande wa hospitali ya Bambao voilà Ganzana ni saramo message ya hangu harimo message ya he president de Sharafa hensi ya hato message ino njap harimo ze message ya Azali president wa Hedaula ya Zamba pia ze directeur ya hamba ze renew harimo ze renew ya hamba hata harimo ze conseil de ministre ze mercredi ya hamba eso micho jueza bira conseil de ministre micho zijua mijo ya hamba bahi tizamba njaparo duaze message inde message kange hotso ni hangu ka ukanja paro duaze ganchujoje ni taba ne sherizo wana Komori uka izo president wa Hedaula ya Zambabanu ngetungo resume pia izo zabi isuma bira rumwetsi yatu sutunde zabira harumosu osukwa jana harumo mje mtukufu wa Singani dazini wizo uka mbunarenge zedo manaza hahe mbunarenge ze responsabilité za hahe mbunarenge ze responsabilité za hahe mbunarenge ye sécurité ya hahe ndasijora ngo afungwa Hazamba nruka mziono ondo azipreparize ngo zila balaba mbo kamziono zilande ze piège za hezemini za honya na swa Hedaula mabajani wakanza wasise Azali nzuwani warenga zemini wende wazitarima marindi de zemini watarima shawale president Hedaula kaja precise sheze de zemini wazitarima marindi ye president Hedaula tahadwinga ya bazamba ndukaya nyima debutant nyandwa Hedaula mabajani nyima debutant Msubuti mrenge minimwe ni matamwa marindi kamtujwa kaijo kiri bale mwana mkomora birebala ya minile isplace bala yue mwana wola hawiyo yuwe wandu wa Komori wajwa birabala yabo nyima débutant c'est ce qu'on appelle une balle perdue. Je ne sais pas président Hedaula adungi akamba c'est une balle perdue. Donc zenu ngatungo resume za biro sukwa jana ka mranga security hai wana mashababi warongo sukwa jana wafungwa warondolo watuka rondolo harimo mjutiko fasingani warengo wafungwa yabo maudu ngabajoro ha delegation harimo mjimtuko fasingani barohe delegation barohe notabilite barohe mafundi wa huyu walaiho wende wasebeti salama wende wataya Azali uka wanaha tukarja kubali fuatolo wanaha tukarja kubali sineheliyo non sineheliyo nini si les îles Comores c'est un pays comme la France comme le Canada comme le Sénégal comme l'Australie c'est un pays c'est une nation Komori lintipa ya les îles comme lintipa ya la wanru lintipa ya la Singani, lintipa ya la Mbeni, lintipa ya la Azali, lintipa ya la Hahe. Shainutsi, c'est une nation. Inutsi ya tout son tipia. Ilona madwamana. Madwamana lo yabo. Wazingara yensi. Ilona président. Ilona madwamana. Ndizona hamba. D'abord il faut respecter. Mda respecter madwamana. Mda respecter yensi. Mda respecter Sharafa yensi. Il y a des vérités Komori. Il y a des vérités. Donc ezabiro sukwa jana Komori. Harimo mtukufu wa Singani ti haki. Na tena ti haki Garzambao a Haute-Fort na tena a Haute-Fort ti haki ezabiro sukwa jana. Na tena ti haki. Ukabwa Komori. President wa Heseni mtukufu Idrissa. Yalalike wanzani wahi. Yalalike madwamana wa Hedaula tena yalalike conseiller principal wa president wa Hedaula Nur El Fathu yalalike te president wa Hedaula ya walalike uhahe kajawalile ka ukana mjebo bo bangoni watingani kajawalile kana mjerende bo bangoni hauna mjerendo msirni raswaliho shaha walalika dans sa propriété darime propriété ya hahi de nyumba ya hahi hawalalika disuna haba harmetum uno mfungize ye problème wa Komori nono abonda yi miana zomdani jibu yao ye problème la bonda yi kasila likamanzani wangu simlalikaja nifungue ye ihondo hangu c'est chez moi
Mais c'est dans ma demeure. C'est chez moi, c'est ma propre propriété, ma propre maison. Et nyumba hangu yote nyumba ya singani, yote nyumba ya homji, c'est ma maison à moi. Salama le grand notable Mbaba Kabouli. Ah, Mbaba Kabouli, Salama Nazondele. C'est ma maison, j'ai le droit d'inviter n'importe qui. Donc, mimi négociateur rangu jana minchelewa bohata mchelewa hata mchelewa bakomore na bakimrane leza minchelewa tizamba silali kamanza ni wangoja nifungue. C'est quoi le problème? Idrissa tizamba halalika wangu mashababi watsingani wa haraya yabu haja wa haramu kanono wandonuka chonza wajehunu watalebaya wende warengeze rutu wazibare na boze rutu izo bakomori izonde zerutu zafanywa zentu zinu izonde zerutu zafanywa zentu zinu wende watamagaya watamiri watamro hata tazinu na mangalio mro unu na mangalio mro unu bakomori enyu hadisinri yonu mkomori ko ngonso ngwendi mkomori badi mkomori hansa ndongo ombi baneso komori sianza zambi sianza zambi hau subhanallah enyu hadisinri na mangalizi ntse enyu hadisinri gana avance yonde hondo nziani dobo maharibu heya ya bandwa yonde majeni walo munziani watungora magaya harimwe hifadhi harimwe militaire yonde majeni na mangale magaya ya watungora ngawabe na mangale magaya hatanga bombyaro ngwaya bashababi ambokaya mbrombo wanyanyi msamana bona na mtosoma abo namba le kauluilo dans tosoma mbrombo wanyanyi woje na mwakati mshendo woje na kambabo yo hadisinri bala tuwa zamba yabo wanda horombo wanyanyi na mwishe yapo na mwishi mpamza za wenzini na msamani tena ngantosoma le kauluilo mpamza za wenzini na mwishe makaulu maziro yapo yo hadisinri halafu mrajarangu afungwa huyo lwaya holwa bure yenu hadisiri gana avance tena baka mjono mala watu mro toujours yende jeunesse walo muzana mangale yende pare ya nyumeni na mangale pare hiyo tizamba na mangale pare ya nyumeni hiyo heli ijisawo heli omje mtukufu asingano wakatabiha he pare azalia jawatine pare njema hiyo na mangalia helitio esa ya degradewa ya menyewo sukwa jana na mangale bwa komori yenu hadisinri zinti haki gana avance tena mangalie omro na mangale pare helia na mangale pare gana avance mangalo mro tena voilà na mangalo mro wu na mangalo mro akatilo munziani hotsen sayiyo yeyo hadisinri ezini watukamba zina tukamba bakomori tizamba mrajara ngo afungwa haumra joyo lwaya holwa ya bure hafungwa bure anarta delegation rendera tsa azali emanata toolwa baila tsi hakara ngo afungwa gansambo ngatujudo samba heni saya ukayensi ya hatu ilansi ya amani harimwe ya suyo ya hatu yensi ya hatu inunsi ya amani ngono bahinga nsambo tena ukahena mwana mkomori ujo huja ngwanzo sisebaya ngwanzo sisenkodo ngwanzo ya teda mwarma yensi ngwanzo afanye kudeta ngwanzo ya destabilize yensi ya mdongo ngujo zingaro ujora kwa fungwa hauyo lwa yafi mbuna rengese responsabilité za hahe mbuna rengese sécurité ya hahe zinti haki zumafanya mashababi wa Singani baadhi mashababi wa Singani nungari juwao bakomori ngari juwao sonsi pia ngani biromba bintinti harima l'histoire ya mji mtukufu wa Singani ngambiro mbabi bintinti harima l'histoire ya mji mtukufu wa Singani uka mji mtukufu rujuwao mji wa kansi mji wa malezi mji wa walona de grand cadre wanroa huwa soma kwano
harmwe tarehi ya mji mtukufu Singani kabati mrujo tarehi le 5 avril 1977 kabati mru Singani haule bavula hambuyu kabati mru haule bavula hambuyu hawa jamba mwana mkomori salama mwana mtukufu Shamsuddin Musa salama na zondele kabati mru tujua le date hilo le 5 avril 1977 yesaba basi hai tremblement de terre harma omjimtukufu Singani et ça écarte la yasi hayo kon des sababi vakai tremblement de terre plus de 255 maisons za ravagewa zamenyewa nyumba he tremblement de terre kon he tremblement de terre yabira Singani en 1977 wandu wanjua tabiha zenyumba zamenyewa zerutu zamenyewa na mwenesani banu zerutu zandra zamenyewa azali tuwa baya yazilekeza azali yajalekeza zerutu izo abasa mtanyi mjua tena ngamenyao zerutu izo tena yani makatabiha dans les années 80 précisément en 1980 l'élu qui était élu dans la région la région ya Hambuyu Abdurrahman Soule Abdurrahmani, un élu de circonscription. Et hafanya hende harma l'Assemblée nationale, hafanya zofanya hata yani kwa budget, yani kwa finance, yende alekezo mji wa Singani. Homala haravajewa, hamenyewa, netremblement de terre, hamenyewa, bahani kwa mapesane l'Assemblée nationale ya en 1980 Wasingani onde wawa he nyumba wende sena wardu wawa heze nyumba iho hamenyewa halafu le 5 nabo heni mwaha abo mwaha uno le 5 avril dans 2 semaines le 5 avril ni Wasingani watukufu Wasingani ni Komomore ni parua Komoro Ntipia ni parua Ngazija ni parua Nzuani ni parua Mwali ni parua Maore waja Singani waja wa Komomore commémoration le 5 avril parce que ça reste dans les annales comoriennes ça reste vraiment l'histoire ya mji mtukufu Singani yabo le 5 linuli jaulinu dans 2 semaines tizamba ngamjoka jambrambie mji mtukufu Singani bandu wa he de jeunesse ntuvumba mji pia kamili parce que ngamjoka tuna mji kamili shala walande madeleka wa Singani madeleka wa Singani de madeleka wa Singani le 5 avril linu ngamjoka jambrambie et Sergio Jai horjeri commémorer le 5 ngamjoka rambia ukabanu il faut tenkolensin il faut tête d'amour mwensin il soit la camine mi manji poser quel exemple mjoka rinika le 5 lijao quel exemple mjoka rinika le 5 commémoration le 5 avril 1977 il y a tremblement de terre il y a jaravage Singani ngamjo karambia ngamjori paramjorambo ka naritenko densinu naritem sajajensinu naridestabilisensinu subhanallah ngwati zirande subhanallah bainga zambao ndo na sanga zambao yensatu nunti ya amani ya president wa Daula Azla Sumani emakatianu heni safanyo message gutoshe meza nate amani mwansinu narite amani bahibe naba samu monsieur le président Azali karichu ta amani abase kabasi amani gono kabasi amani abase nujo ujofanya hila na torongwa fungwa zinsi haki zabira sukwa jana harimo mtukufu Singani ti haki ibano mukasina droit mbra ngandrinira jeleso alala hangu mukasina droit invite mwanzani wahe ya jamfunguze bari kolinga sehule armensi ya hatu bakomori simlabiani ganjo subtero ngom swafu labi banu bakomori yo defini komruban harima zensi pia kajabaro ndi hamaditi hatu kabati ntifa ni hamaditi hatu kabati gon kabati nti wadungo interdize president sende president jarmensi armom jiwu
presidenti jarme village kabati nsi wazifanyao emana sisi riji permeteo quelques jeunes walio harumwe miji haruma ze village wazifanyao zabarindi emanendi non yo defini kwa mbrubano mbrunani ke mji ayi mbrunani kensi kunu Faransa Emmanuel Macron kango do bavu et kango dans les provinces et kango ndo juzi ngasina besesi mwa bana ka Strasbourg handaka hende Strasbourg à l'est de la France à Strasbourg et hafanya jeyo harwa horiho gabo mahala ya henda tena besebala ha gabo mramre mambeye msijona ndahubi tena ngabo mra tsomre mambe shaka jama boka ya utijomji unu kwa jamba wan kwa jamba ocha hunu ngarjo tankodo yensi yinu kwa jamba shangwa jomra horiho jokirabo nuru fatu ya jajana ne preza wa heda ula wa jasingani mumre horiho kanga manzo mumre horiho shaho kamhime kamanzo mwani ne hifadhi ne jaishi shao kanga muhimao ha mwente dize preza wa heda ula tinjomji omjiniho no mrensi no zorisa baingar sambao na sangar sambao intiatu nimsi amani haina mrujo parsiwa na rangwa fungwa na mimi ngashukurio le jaishi kwa jana ngani felicite le jaishi zo mafanyo kwa jana ngani felicite daula komori zo mafanyo kwa jana zindi zora nzao na minga mshukurioni parce que ze message rakado zamba zetu rakanizo damini wanama damini mwana Muhammad Mbaye ne mwana mtukufu Tilaki na Idrissa Musa ukana mreagise bakena ukiri bahinga rimshukuri woni ngono ngani feliciteni le jaishi zo mafanyo kwa jana ngasi derrière vous ils ont fanyao ngono na tena ngasi derrière vous salama mtukufu volcan Kartala ngasi derrière vous les jaishi zo mafanyo kwa jana wakamete de l'ordre wakaunesa kabani nutsi wakaunesa kabani nation wahenda wafuma un jeune yaruma omundu ngamjowe jenola emana kafuma ngamjowe ejenia wole mana kafuma hanjia hoda hone hula Idrissa haji permeta balawon e ma journaliste wakamba bala arriba le jeune kanzanjo hahe arriba la kanzando hahe zilandrabu ma journaliste namdo jabanu mwambeza kweli ma journaliste namdo kweli ya jeune yarmwe bali dans sa jambe ha harmwe kusia hahe dans hakanzai yanjola Idrissa yarehitswa la Idrissa nyutizamba c'est une propriété privée il est nyumba ya hahe mwika sina droit yende iho on n'a pas le droit c'est ma maison t'as pas le droit de venir chez moi je t'ai pas invité shango ngojoha ujoni uwe ngojoha ujoni uwe mdu mshahangu uwe wanangu non yabo manjutira yabo manjo je prépare njindibe swani huwe avant ni huwe shasinada zanikansi bahi non sinada zanikansi ujoni uwe izo ndeza hunra le jeune muslima nezimu yamrehemu yamlazema vandu bema izo ndeza hunra le jeune muslima isaenda harimwe propriété privée ya Kamal Soif ya njia ya kanza hezeba yabahi wakanza watenkodo wakanza warehitswa yabo les agents sécurité wabirlao ye nyumba ya Kamal Soif ngojodeza wakansi bahi wajolwa hau wakansi wajolwa yabo ngojori ya jise namrensi sinemani dungosi namrensi baba nukatsi banurudo sabuha à toute la jeunesse comorienne bazi zinutin sabuho banu zinutin sabuho ngande petetena inuti comédie ngande petetena zinutin sabuho bwa komori muna renge sécurité ya hahe zinutin sabuho ngande petetena mratsi jolwaya salama mwana mtukufu kiltima ibura ali ibrahim salama nazimodelen watukufu tizamba zinu tintsabuho
le jeune musulman kajaka na le droit hata le ministre de l'intérieur mtukufu Fakhreddin Mahamudu Mradabi hazamba harimo sharia izo kazi izo kekiri hata hunu Faransa ngarichungo ziona hunu Faransa mriye henda bwa komo timlabiani mriye henda dahola wanru habanga nzunda we mruhula haungo nzudi ya hibe yemwinyile da honge vala ngutsojware ajise hawe mrola swa hamdungu mbio swa hamuwa sha ekatsuda za kanti donc il a mrunga na le droit yongi harmo loi partout dans la harmo loi hata no Faransa yo yabo boy ba komoni kamransi sinema yinu kamransi ba komori rakubaliana kabana basa ukabanule zikomori inunsi shabanu zimpya mitsudo zamba zinupya na bokabe seyenda bokaya si ngasimba ono si wenji swa komori si wandu abazima on est très ensemble si wandu abazima hakuyu salama mwana mtukufu dahalani athumani salama na zondele mtukufu dabokabe seye hino na mi izo wono pezo matso hangu dabokabe seye si prochain hakuda si wasafu garjini ko confiance hakuyuka wayim ko muramandami na bala mintsumjua yeto shesimu shangu bahi shaikani jela hangu shabada yim ko muramandami gujo ekangwanzu gujo jo hangu yafanye zwanzao ko kesiwa komori siwa komori si on est très proche katujo kaya non tu me connais pas on se connaît pas mon gars non tu viens pas chez moi moi je te connais pas inde mana ils ont des heli unu Faransa de heli yo on se connaît pas chacun sa vie izo nizo mwana mkomara toelewa na izo yona joka njema à l'avenir ihorenda wiho heni mwana mkomara do twasoni hai kabanu chacun sa vie haina mrungena mbaza hai haina mrungena nyuba hai haina mrungena ngena mrumshono na hai non donc chacun sa vie chacun okire helino zinga tukamba zingozi ezabiro sukwa jina harimo mjutu kufa singani labana nrejei le candidat malheureux Burhani Hamidou Burhani Hamidou l'ancien candidat malheureux Burhani Hamidou ka responsable amkaya responsable ba zenongozini kajojo jiri ekabanu mkubali kamshindwa zenongozini kajojo jiri ekabanu hukubali ukaya kujashinda kujahunda ze voti ibanu wemro Burhani watu hundra humji walaya tsingani watu voti le bavula hambu watu voti wene mujo katenda azali kamratso laba azali kajonda ze voti ya Burhani uka wewe hunruji Burhani wakomari kwa jua voti hata tizama tumjuala singani kwa jua voti wene mujo kashinda azali Burhani tizama kaje voti zinu kamshindwa azali de mriande hajiprepare maze voti hajiprepare hajimobilize hanjarmwe mabavu hanjarmwe miji hamobilize wandu avance voti zinu nyonsi pia mdama kamnenda maze voti nyonsi pia mdo zamba ala dernière minute mwambanga mwendao kamjawa himo mambobilize wandu kamjawa himo sensibilize wandu kamjawa himo ni sawandu ze projet za hanyu shamdasa yabo mjoganyeje hapo izo ndizo zibirawe makati yanu na mangalie Nur El Fatuhu conseiller principal reposé wa Hedaoul Nur El Fatuhu engufanya je makati yanu dene parti serse e makati yangu afanyao ngwanja warme mabavu ngwanja warme miji we sensibiliser wandu we mobiliser wandu heze voti ya hima député heze voti législatif yenyi ni dawla mabajenga mfanyao ni opposition ya mapitsi ngamfanyao je makati yanu mchoda zamkansi azali na law azali criminel azali assassin bas mtsoda zamkansi maudu et ma député ou votewa le législatif zabira mdamba kaya karja kubali ngano karja kubali na mretso laba ngarzambao
Nambroto nafiki ne zero hombine jalousie ndingo si mrensi ngachiro mwambiani jana mkabanu boburano sukwa jana mkabanu mkaruma jana yamfanya ramo yensi ngachiro mianchido rejele so alalinu yamfanya au makabanu nyuma kaban jana Burhani Hasani Hamadi Kiki Tosha Johari watasahun mfanya rungira mwakaban jana mfanya gansambo nganrejetse na Burhani ngawe parmi ne majeni wakafanya msajejo kwa jana. Bueno, l'ancien candidat Burhani wa Komori est responsable des ajros kwa jana. Il est responsable parce que ma deleka wala wahahe wakatalifu jolila jana wala de madeleka wa Burhani. Ya Burhani gawe responsable. Mbruna suime ngasuido samba. Gono. L'ancien candidat Burhani est responsable des ajros kwa jana. Shakabana mwa kamshindwa mwashindwa yabandu kansi misido zamba narikensi baba nabaha rishindwa narikubali karishindwa gono narikubaliana rikari mwa voti rikari mwa konkuru rikari mwa machi narikubaliana karishindwa aburashindwa narikensi rangalie yensi narangalie umwafaka narangalie omwendeleo wa hensi ya hatu yabo nyi wantu Burhani mrongoze emadeleka wahanyu mlonawo ukana renti za ilazinu rikensi rangalensi ya hatu ikamtsuwana ya mwamenye pari azali ya yelekeza ye pari alekezuwa nazali ngamjo kamba azali katufanya ndongo ye parabo amenyewa abamjo kafanya ngamjo joma me kabati pare ngamjo joma me kabati pare hunu singani kabati si haki gazamba unrona tena si haki zinsi haki halafunga na nzondongoze tena l'activiste le maire monsieur le maire ngusokomori leo hapashia leo ge Marseille yavo ngupasho leo ngusokomori uka le maire inake responsable tena le maire tropiki ya kadorenga wandu Marseille wekansi wade azali na mweshele bwa Komori hata suko jana harenge mze militeri hakamwenturo jabo mze militeri akansa doda azali na mweshele mze wola na paromnika avertissement juzibanu yado kanti ponu hanti presa wa hedaula abasa swala besemzola sahelewa hakansi kasurongowa hakansi sahelewa yabo mero tropiki yode hazahahi yatsodo renga wandu hunu ye jaunu Faransa ye renga wandu wa hedoda mabajani we kansi harme mikro ya ushi ya hahe weda presa wa hedaula tsuongu sokomori leo ngupasho leo ya sekomori yemer le tropique ya botango sokomori ye kede la komorondo warenga go jukamba yo question poseo monsieur le maire tropique ye kabo sokomori leo hoenda edawla komorondo warenga wo fungu gojo kamba dictature azali criminel garizambao banabasa mimi abaha wakomora basa sawele wakaya banwere mo dictature ndani c'est vous le dictateur nous l'opposition Burhani Dr Issa c'est vous le dictateur une dictature ize emadeleka wasingani wakafanya jana ila dictature ukaya kamti azali nuri al-fatu kutina ruhuso jahun kamti ruhusa mjarmo mjihun yo dictature ba Komori iyo si dictature hango jombe yo raciste du racisme shay yonde la dictature zinemanata le conseiller principal Nour El Fatwa zambar ma message juzukaya karina kobali nywana so hedawla mabajani mjamrange nsinu mwirenge otage mjamrange nsinu otage yabo Nour El Fatwa kajabandabu riziono sukwaje na masiho riziono ukatsawo no Burhani Hamidu yabo yapanga ye emadeleka wala ya wapanga badabondizo abo yo otage warenge yensi otage warengo mjimtukufu atsingani otage tarkubalana swali lo bakomar
yabo nyinyi nyina nyimro mo dictature msowona basanga bo bantisinga nibahi mtsona mji mtukufu yona la ya mbeni ya mahame mbeni wazengaro ka kartonza rone azali ajehu kartonza rone azali kartonza rone msedie kartonza rone nurel fatu ya jehu ebanu le ministre des finances mzi abudu katina droit mfate mundu wa siasa soit belu soit msedie soit nurel fatu soit biarifi katina droit mfate manzeni wa hajamfunguze yamfunguze mbeni katina droit yo problème bwa komori ino problème ni unumsuiba bwa komori unumsuiba mziro bwa komori sérieusement unumsuiba mziro ukamrika sina dura ya mfate mwanzani wa haja mfunguze haruma tumu haruma mwezi mtukufu madaunu nyo tizama nyinyi ma dictatori nyinyi ma dictatori nyinyi ma dictatori l'opposition ma fils Burani Hamidu nyine ma dictatori bikamrika sina ruhusa yemfate mwanzani wahe hahe ya jamfunguza mozatumu yo uomsuiba bwa komori banda bonti yensi ya rendeha ya kaziha ya rudia wallahi na Mwenyezi Mungu ngalabo banu netu muinu esanjo kanga mikomori bahiti lofanya hata ni invite un politicien soit un invité Belou, un invité Biarifi, un invité Sarkozy, tu dois m'inviter au hangu. Rijero ne mrumumbeni ya Josubutambe ngadaniziye, hawaja temro hangu. Wallahi numswafu rijerioni. Unumswiba. Kamrika sina dura ya mfate mroha ohahe. Ya tizamba yabo nyina nyimreme dictature dani. Chacun même. Quand même. Où est la liberté yapo? Gwano halafu mka azali dictateur azali katuta amani jino heni sangu zo shemese amani nyinda ni wanyi mtsungobira mweta mbalabala hunu si haki na sina si haki garisambao na sina si haki inunsi tizamba majaishi edawla Komore ngani feliciteni zomafanya sukwa jana na nezabiro suka jana singani na zikomsomo harimo mijabaki yabo pia zindi zoranzawo dawla Komori zindi zoranzawo onrona tujawa warita watori funga abantu wajenda kari ari watori tamba abantu ari sasa nyijauri dasi le jeshi la Komori tizambe zabiro suka jana singani na zikomsomo harimo mijabaki yabo iwarenda wihu zenegozi sido jirani mwemi jira izo kazirendwa mbuka dwente dize president wa kamili ya tijari mabavu hawe ya tijari mamunji izo kazirendwa kajaporo kirani matsi kabasi mba ziporo na matsi badisisi donc le jeshi la Komori ngani felicite zo mafanyo sukwa jana na wandu waranga wafungwa wandu wachichililiwa o wafungwa na wachichililiwa matido kamba piti hata no wandu wanu zilikuwa ziduka msomo bakina kire heli no msajeja uno wandu no welewe tizama welewe kainunsi c'est une nation c'est comme la France le Canada le Brésil hamansi garizambao unasanga garizambao banu mna respecte sharafa hensinu mna respecte madhamana wa hensi ya hatu emajweni wakahadolo sukwa jana na mregezi dhema na zanyu basi numwambiani kaya mratsikira hadalwa ni mapolitisya wanu mratsikira hadalwa ngarachino mwambiani wao pia wakansimu hao wakansarmazika na pesa hao daono wana hao halafu nyinyi mwene mado juta shonga nyinyi mwene madote mabaya njendo rengamo efungwa haumulwa ya yabu rengamo efungwa eske ma politicien wanu ngwajuka mfanya nirongo ndri wadaza wakansimu hao na mtona l'exemple yimana mtukufu Laurent Désiré ngamni wana ma politicien wafikiri
ngamniko shawanu activiste wamba wa mnyanya wakanti wavumba Laurent Désiré kwa jadwa za Laurent Désiré halafu nyima shababi kamtselewa ya bau nyima shababi kamtsubuhe matso mwene majitar majali majitar majali mlwezi famizanyu bainga nzambo banganzambo tsena nasiranga nzambo atsido zamba yensi yatu nunsi ya amani na mimi négociateur de la République de Patagonia hensi ya hatu nganzambo tsena nasiranga nzambo salama mtukufu procureur Al-Humain hu mluani salama na zondelele nganzambo tsena nasiranga nzambo tsena yensi yatu nunsi ya amani na mnezi ngulani nabe Idrissa president wa Heseni mnezi nambe imani nezi nambe imani manama mtukufa Idrissa president wa Heseni mnezi Mungu nambe imani basi sinyangu mwezi wa tumu mrado kamda sijani funguze izo kazirendwa mraziye wandu watunda funguze mru izo kazirendwa mwezi wa tumu yabo tizamba yabo nyine madiktatori shati azali no 37 roba komori izabros kwa jana dizila sihamba halafu sawa wazingaroka le 26 mai bandwa hedola mabajani de ma opposant Dr Salimata Zambo kwa jana le candidat malheureux Dr Issa Hazabo kwa jana besela juzi uka le 26 mai garjoto wa azali garjota msajaja hatari to we azali minto kaswiri tizamba ma message ngasina dosomeni bana tizamba ma message ba komori na mwesheleye tizamba ndokaya banabo esa washindwa le 14 janvier abo esa washindwa na muhime mjo mwishie ukaya ngwajodwa kaze date ele date ndali le 26 mai uka le 26 mai ngwajoto wa azali tizamba ngasina plus de 2 semaines tazinu zija zija tizongwa zambao uka le 26 mai ngarjoto wa azali le 26 mai ngarjo huja simlabia ni kwa nafanya banongo hata madzia hau basi kwa nafanya ndongoyo ba komori ngon kwa nafanya ndongoyo combien de dates madati menjuma ya kaza ngarjoto wa azali abasa sanyi mkaze le 26 mai mais quelle honte Dr Issa mais quelle honte honte à vous mtwakanti mtwado wa komora tabasi mtwakanti mtamba wa komori mnyanya hatabasi salama mwana mtukufu kana shaka Ali Said salama na zondele mtwakanti mtamba wa komori mnyanya hatabasi opposition ya mafitsi kon hatata wala ndwa wa mwenye baraka sali swalihi wa mcheshiano sukwa juzi wala unu Faransa ima partiza wa mwenye baraka tawazama boka wazaba ndro yapo ukaya Daoula Mabadjani, appel de Paris, appel de Marseille, appel de Lyon, Nzazema Nzerumbi, Shababi, Rando Bitsena, Nyonti Piavasa, Namrilawe baya, rango 2019, kamja fanya rongoyo, rango 2019, Mohamed Rabo Zinji, wade mapartiza wa mwinyi, do akamba juzi, na mweshi ndo Komori, salama mwana mtukufu Saidi Bakari, salama na zunile. Tizamba wade mapartiza wa mwenye baraka ndo akabajuzi ukanamrila wabasa zenjalibu hizo pia zapeli hizo pia namrilawe barangu 2019 kamjafanya ndongoyo ganyi banyu hamnyanya ganyi banyu handro azade mais quelle honte ngarzambao ndo ngansudore jensi yatu ninsi ya amani ngarzambao mrunarengeze responsabilité za haki mrunarenge security ya hahi kabasi pitiye tizamba minga shukuriyo le jaishi swafanya kwa jana gashukure le jaishi le izwafanya kwa jana na namdungi msifanya betizi tena la prochaine fois haina mjujwa mbango akonti watore daula na mwende kabasi pitiye basi nti haki mtsawa na kabanuza ngozi ne daula mabajani wakazijua l'activiste ajimbe iswali hazamba raleba le jasiha nabo hazamba rokaya kamna sibuti mwende hakamba wandu wa Idrissa kamna sibuti mwende yabo abo gamanda umatai provocation
yabonga mwana mwatsa provocation izo nizo amba ule activiste ajimba iswali yabonga henda kama mwatsa provocation londaho. Mais quelle provocation? Non, il le soit à la commande du pose. Mais quelle provocation? Et yo provocation quand il est comme maintenant on gagne hangu. Arriva là ndaboka ba de ma deleka wa singani wamba wa zaman rokaya. Président Idrissa ka yatibala nrujakun. Yatibali on ro hedda ula ujakun. Donc yeye abangu chobala nruwendi yabo yo provocation. Yabo nyinyi nyondro hedda da mabajani hajimba iswalihi activiste hajimba iswalihi dauda mabajani yabo nyinyi makafanya provocation yabo nyinyi ni makapuse e majeni wala e madeleka wala wende wa Hezebaya wende wa Tomro Munziani wende asisema Gayala wasiseze poto esa kabajaka electricity abo ze poto za menyewa wate miritse na Honziani yabo nyinyi activiste nyinyi madui nyinde madui parce que nyinde mpuseo e majeni we samon siano ndo loya yabo nyinde madui wa Komori nyimlo hunu majamatsa hunu tsomba mnyanya mtsungo hadawa e mashababi wa Komori halafu mashababi ngo shia uzimambawo e mashababi ngo shia mnyanya ngwafikiri kezo kweli izo mambawo wendawo loya yabo nyinde madui ni activiste mlo hunu wa hedola mabajani shakakoli nywa naume mlo na zifuba michodo samba mlo na konze nyima revolutionnaire kakoli kakoli ngamanza wensi kakoli ngamanza wensi ya hani bachimbe swali hidawe na ne kiemba yotsova adabu wala mwikoni ekakweli nywa naume mjo sa Komori mwene mwafanya revolution ekakweli chaka mjojo ka hunu Faransa mkensa zekana pesa hanyu nuana hanyu mdenda muhazini mwonde mna riali ekanganya wadi mwende ola pitali tranquillement halafu mdambaka wakomanda mjomsa mwanziani mashabedu wa tingani Idrissa nguje ka jaiho yabalie baadhi wa hedaula wa jaiho na mtikubali na mjuhe zaba nyinde madui shamjojwa mse Komori kakweli mjojwa mse Komori kakweli shaka kamna ka hunu mjomsa se hunu mdo hado wa nyanyanyi walo Komori dine mana mitsula zamba ka mwana mkomori njia akili mwana mkomori shababi mkomori njia akili usikiru hadalwa gantu jodo zamba ka bana basensi atu change keti hamajana plus garendao dans les années à venir garendao 2025-2026 yenti atu ngatsona no changer hambabi mwana mkomori njiankili neshelizize wanyanasi wa hedela mabajani activiste kaya à partir de 26 mai et ça azela du kansar mashahiri na mrengeze do manasa hanyu bakabana kamba piti hata makatirenda wiho kabana kamba piti hata bwa Komori bakena ukireheli no msajajau ngojozia makatirendao izo za habari bwa Komori tsonza dole tsaku izo za habari merci beaucoup en tout cas message yangu la yinu tizamba ndukaya wa Komori surtout mrina njankili mbasikira hadalwa le jeshi la Komori ngani mshukurioni ya maregaze do mana za hanyu ngari mshukurioni mwanama mtukufu Idrissa president wa Heseni Mwenyezi Mungu nonike roho nkuyu Mwenyezi Mungu nonike imani mwanama mtukufu Idrissa Gwano Mwenyezi Mungu nonike amani mwanama Idrissa mashababi watukufu no mji mtukufu wa Singani ho tukufu wa hani msikiri mhadalwa le candidat malheureux Burhani hatija mhadani ba Burhani kartujizo afanya mwansi hatu msikiri mhadalwa mwone president wa hidaula tuwa jalekeza zenzi ya zahanyo zilekeza mjamzi menyosu kwa jana sha anazunumweleze nukaya na rangale faida hensi ya hatu na mangale faida ya homji wa hanyu msikiri mjamdo hadalwa mzamba sule Abdurrahmani heli ya jibate hata yalekezo mji mtukufu wa Singani
yali ya ulekeza dans les années 80 tizama aka harima l'Assemblée nationale yakanikwa mapesa yakafanya hata yanikwa mapesa na l'Assemblée nationale yajalekezo mji mtukufu wa Singani zenyumba zanda za menyewa ne tremblement de terre zilekeziwa izo ne faida rizitsa hawa harima yensi shakarchu sa msajaja karchu sa hila karchu sa riteda harima yensi izo tini zoriza nzao izo tini zwa komorwa zilindao wanyanasi wa Singani hotukufu hanyo minjajaba ni mdeni mjajaba ni mdeni zoze habari batukufu zoze habari merci beaucoup assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh merci